Khasi Jaintia Presbyterian Girls High Secondary School Lapanha Perdano Ekalimpung Ilekai Inter-School Basketball Tournament Arja Khandrio Kasni Palai Aphalau Jong Kani School Kabadan Mission Compound Shillong Yakanam Nadu Kani Kalimpung Lara Daka School KGP Hadian Baklalap Film No Yake Nora Evelyn High Secondary School The Laipupra La RPR Basket Hakajing Yakon Final Hakani Kasni Laidan Lang District Sports Officer DSO Ka East Casils Ba George E Lingdo Bolong Kongsan ringkat kajingeran lang ke principal jang ke skol kong Habila Marwe kumjo ki principal na kiwi pat ki skol ba marjan kinoi kai pat ki kena skol jing pelong ya kani ke lempung kalong shibenta ban rakhi ke jing dap sispa apsan snem ba phai khindiat chakate ke lempung kalong ka ba itanat pat ka ba ya khai ba namar baro artli ki kanon kilai khon ting e nado ka basdang kani ke jing khon klalong ru ka ba shong shet ba ling ba ki kena skol ki ba yurisa na ka benta ban ajing kershan yala ki jong ki kanon Haka quarter ka baningkong KGP kalala panile kai nakabenta bantam bun point ya ka school Nora Evelyn Henry ka Nora Evelyn kalai kunting e haka quarter ka baar bat balai nakabenta ban be kalai KGP haka quarter ka bakhaddo KGP kalala ban pen pa ya ka jing tibet nakabenta bantam kalai ka Nora Evelyn adu Laipupra basket ya ka nam best player la yo daka labyang dor lingdo lingkhoi naka school Sengkasia Secondary School kabai ka nam top scorer la yo Daka Konyela Renta Thiang Naka School Nora Evelyn High Secondary School Kabalayo adu sub kundai points Yaki kusna makani kasingila sam Dau DSO ringkat Kakong Habila Marwen Haringkat kiwe kinoi kai